Nimso Guilli what habe gida mada yaka wanta Nimsa Nimso Guilli what habe gida mada ngaba wanta Nimsa ay mimber jigi jam sudam kon bonam de wo pan modeja ogane wande jam sudu mudun kon jam sudrum yidirum ko jawdi tan sana ni Nimso wi acha kal golle de charanda wayna tawam toon noon à 20h. 20h. est ce que nani kalantuma jinmi ko keɗoɗa kam attentivement kala ko kalanɗa mbaɗa ko heddi ko Meden hidima. kalisa mo gatani me a D'accord. tawa kam toon momi ƴettene appartement o pour 2 mois momi totte 3 millions ma sana fala nangude lingu mangu faut être très intelligent ko ponkal no je peux dire c'est une autorité parce que quand il a une agence de voyage c'est parce qu'il est riche il est connu ko da jodoton da sa fini e damal suuduma hande ha ari hay sale qu'est-ce qu'il y a ko dum adi min kam sa wayini tan aduna fo bonat me meeɗa suudde sehilam kadi somi haalan tan ken joddaki enen de leñol men ngol ne wiya kala ko meeɗa yiyede ma yiye jomaji kawlo haala ko noon aɗa ara em aɗa haala aɗa wulla aɗa luuka respect mo nokkunoɗa kam gila hanki taw hande arani o ko on respect jinmi jokka hakkude men holon respect ami e furo ko dem respect an o fotani hokkudem respect mi furani mo hokkude respect pourquoi saba hokkani nene respect a hokka Moussa wima on peccat haalis o e hakkunde hol sababu Moussa min pecce mum kaalis o e hakkunde Moussa suddaka safnaka konko ko no waraɗo tan temedere o heɓata Nimso Guilli what habe gida mada yaka wanta Nimsa Nimso Guilli what habe gida mada ngaba wanta Nimsa ay mimber jigi jam sudam kon bonam de wo pan modeja ogane wande jam sudu mudun kon jam sudrum yidirum ko jawdi tan sana ni Nimso wi acha kal golle de charanda wayna